Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki MDC jong kaliang persya hapo ka jengalam u MDC ka seng Kongres, uba A Andrew Shulai. Kilami jendat na kayeng syong darbar, bala perlong ban panhap syukino, yo syong kenor jong kayeng darbar jong ka Giant Hills Autonomous District Council. Kabala perlong haka khandai tarik mentau nailor 8,000 kat khandai. Kiwei de ki MDC ki badan kaliang persya HJHADC ki kentop yo ba aibor hima darnei, uba halando lamen bat uba aibor lang syadab. Kibala yang persya ya ka jingjit mai yu syong kenor jong ka yang darbar jong ka JHADC. Kibala penparu bakat kum karul lai puar. Haba ka syuki chairman ka thli dai ban pentep syaulat ka jala. Uban sabu ya ka tarek ban pelong ya ki election ban jit mai yu syong kenor. Bat u deputy chairman lani uskatri ki dai ban pentep syabaro ki MDC. Haka be dai ba kani ka jing persya jong ka liang persya ha Giant Hills Autonomous District Council. Bat ka jingmi jendat no ki MDC ka liang persya. Na kaliang sensar jong ka JHADC pan kila pengkesan bakat kum ke section iway ar batlai haba ka syuki chairman ka thli u deputy chairman ula ban penya yaki kam ki jam jong ka district council hadian ba kaliang persya kalami jendat na ka yeng dorbar jong ka JHADC u ba finliness bare ula job sok yaki syuki chairman namar baklamdon ki bayakon persya ya u kaliang sensar kalaya thoru bayakani ka dorbar panhap yo chairman Nakasuki, lakot perlong, daulat kejela, hadian baulayo ya kasiti, kebalasoi deki arpu arngot ki MDC, ke JHADC, kibala penpau ke jingdu jingshania, yau chairman ke JHADC, ubak lakon biam. Hadian baulalet penyeso no ilade, saya keseng BGP. To the deputy chairman, January Autonomous Council, subject exhibition letter, with reference to the subject site above, I have the honor to inform you that I hereby tender my resignation as the chairman of January Autonomous Council. Thank you. Dated 7/9/2019. Days 12. That Sri Lakman Biar Chairman JHADC. Business now is election of chairman of January Autonomous District Council. In connection with this, the Secretary Council has received 3 nomination papers. Mr. Chairman, Mr. Chairman, sir. Point of order. Mr. Chairman, sir. Point of order. What we are doing right now is highly illegal. It is highly unconstitutional. If you go as per the rules of ADC, rules number 32 sub 1 of ADC, is clearly written that whether at the beginning of the council or owing to the vacancy, since now that also chairman has resigned, there's a vacancy in the office of the chairman. So it clearly says that here the governor shall fix the date for the election of chairman. But here nobody who's fixed the date is a power governor. You as chairman has illegally abused the power of governor. You take over the power of governor and it's highly unconstitutional and it's illegal. If you go ahead with this election of chairman, you will be taking the power of governor in your hand, which is illegal and highly unconstitutional. So therefore, and also there's only nomination process you have to follow. Every member also has to notice for the election of chairman. No notice has been served all the members. So this is highly illegal. This is highly unconstitutional and it is invalid. If you go ahead with the election of chairman today, being right to the governor that the present chairman, deputy chairman and the present ruling committee has abused their power and have taken the governor and will take this matter to the governor till you will take action. So I request your honorable member, Chairman sir, this is highly illegal. It's clearly written in Rule 32 sub 1 of ADC. You kindly not go ahead with this election of chairman today, because the powers, the rules say directly here that the election of chairman can only be held not on this by the date fixed by the government. So I request you kindly cancel the session. Kindly cancel the session so that the election of governor chairman should the date should be fixed by the governor itself.
Kamu jadi rules puri dia untuk gimana? Audio yang depan musuh. Jadi ini kan position depan dari gubernur. Since the rules chairman selain bahkan lain dulu di chairman yang kut pemani kerja nak betul sini. Ini mungkin profesional dan magari dulu chairman dia yang kami dulu tri. Jadi dah orang yang kita pemani kerja yang khusus chairman baik-baik. Mereka buat dalam rumah ni lain dulu 34 kelam besar wah habis juga ini keluar mereka company ka station rumah ni saya juga keluar semua ini pada kami yang ibu keluar 34 juga pada kami seperti ada di komisioner sebab sedang dalam first ini yang house lain isi dan ada ibuan seperti council mereka ini sama buat untuk sistem yang house ini ini dah resign yang Jerman ini dah Jerman yang kamu buat aku kami untuk kenapa election ini baik-baik saya rasa Mr. Chairman, sir, that's clear. Jadi kamu produk untuk apa? Itu tadi bukan temporary chairman. It's not applying to the Rule 32 plus Rule 1. And I'll read you in English. When at the beginning of the new district council, katanya tak masuk dari JD, or owing to the vacancy in the office of the chairman, owing vacancy di motor, kalau the resign chairman, makin kesih kepo. Waktu ni dah session semua ini kata nak sepasti untuk particularly ini untuk election, particularly ini for removal of the post of chairman. Session tak remove. After you remove, then you have said that you have to remove the chairman. Dan ada resign ini, bro, the duty yang prior to contest to governor. Now that chairman seat in JSDC has been vacant, so kindly fix the date for election of chairman. Clearly the rules of any. And our secretary shall send every member notice to the date so fixed. Mana fix governor atau pak yang kena pesan curang memang yang membaca ke sini wajib yang chairman ini. Ini memang clear juga. You seek advice yang punya what's the rules ini? Clear. Ada membahas begini ini bila ada terapi yang violation of the rules. You kalau percaya dengan rules, nggak berasa ada rule chairman. Kini kok mau ada presiden kami council yang Mohon mati bukan itu orang boleh buat konsep. I macam mana? I bukan. I pasti dia ini. Kini mana kita mana? Cuci yang pi, yang pi pada abuse pi, yang apa yang governor. The chimney yang governor pi. Terus yang tu yang kita chimney yang governor pi. Dengan kuasa orang jalan, orang bersih ini, guru orang tu yang standar ni ketika dia kes ketika. But is clearly mentioned in the owing to the vacancy of the post chairman, the governor shall fix a date. The governor of the legislative department now is to send a letter to the governor to fix a date. What he stands, sir, what he stands. There's no provision that we need one, but what he stands. Please go ahead with this, Chairman. Mr. Chairman, raise again, if you go ahead, you will have to write to the governor that you have abused the power of the governor, you have to take the power in your own hands. In your own hands, you take the power of the governor, and you will see, this should not be the way, it should be the precedent. So, Mr. Chairman, kindly take a decision. It's your decision, it's your responsibility since you're sitting in the chair. So kindly withdraw this session for action. The rule 123, Mr. Chairman, I just want to do is just to regulate the business of the house, not to abuse the rules which are already there. Mr. Chairman, for your kind information. Chairman, sir, asnya untuk chairman sendiri, dia clear bahwa ini perlu diprovision dalam rules. Cermat dia session power yang mau kata guru untuk tri. Di mana kami yang berdaya kedau bermember untuk hacau sedang dalam house kuyu untuk di cermat. Ni tidak diwayi paru isi lana secretary yang justif
Mereka mengerti yang di Jerman, agen Jerman dari saya, orang gubernur wa, gubernur Jerman wa perisai di stasiun. Ini kita bahwa ini kecuali lagi, sebenarnya mulai kita berhenti. Kalau siapa lain sama, yang kami berbunyi putri dengan minum profesional yang agak tinggi. Ini kita sekarang Jerman dia rise kita berbisnis dulu. Chairman, specifically, I don't want to attract any kind of penalty, any kind of punishment. Rule 123, Rule 23. The chairman shall have the power to regulate conduct of business in the council in all matters not provided in the constitution. The rules and the authority, you decide at your own. You decide. Kalau hal ini Rule 32 sub 1 clearly mentioned. There's no precedent. Mencuali buat yang saya catat jangan apply yang ini kalau memang waktu change untuk orang tuan starts clearly mentioned in the vacancy the board has to fix the date. Agar rule 123 kata jadi agenda dua member right yang rules ini right. Andre jadi election of chairman is a rule 32 sub 1 clearly in this rules. It's up to you who will take the decision yang the decision yang pilih or why they must step and go we yang pilih is mentioned the decision which is betul perkat ni dah buat lagi dalam gambar Andre perkat what decision you take and what is the consequences of your decision when you take this decision. Saya rasa pasal kedua ekonomi usahakan ini yang declare usahaman ya kawalan kerja sama sama nasional ini produk pelajat seperti Jerman yang disession bahwa jika Jerman akan announcement terjadi ada fasis itu lain itu Jerman itu Jerman iman sendiri dia ibarat kalau orang ini dia baik mer kalau dia seperti ini option berbeda ini dia harus baik objection bahwa tidak orang mereka mengendap di keliaran dikti Jerman yang ini session rumah waktu election Jerman dia baik lorok dengan misalnya apa yang kita lagi ini muncul we know honorable member withdraw the session untuk dia ada rekod withdraw session selalu dia keliaran dikti Jerman yang Jerman nah untuk lagi di Jerman sama web juga 1 3 tak kamu ada di Hawaii warok di honorable member follow the rule of this council jika tayo kami ada session buat something step atau di data arise ko overrule di yang ketiga hukum ya. Tapi nanti ada ketua yang mesti honorable deputy chairman upure bahag yang ketiga hukum cuaca cimpi ya. Nasional itu main dengan bahwa tapi itu terus umum yang terkait dengan hukum. Yoris detalin dengan usahakan interpret yang hukum ini ada stand yang betul siapa itu bahwa Neo Iman at the beginning of the house untuk deputy commissioner untuk perlawan di house untuk ujian Jerman lalu untuk wilayah dan ujian wilayah sekretari yang legislatif itu kan untuk petition Dewan Rakyat ini at the beginning of the house mereka ni orang ke Iman ada special session ada muncul Jerman dan Israel dengan sekarang ketika rules yang daw siya bahwa ano may daw Jerman akan berputri yeyu apply itu empower yo jadi profession government clear lagi rules kami dengan yo sendiri kalau itu mana lagi mantau meslet house prowi di dalam tentang baik ini orang baik betul karena orang yo Jerman pakai yo ngasau tepat yo Jerman pakai atas house go ahead as per business aku permati yo Jerman ahli kerja kami tak di bahag kampung dia position yang ini tapi kalau pilihan ni muang wa di kita ni wa opposite
kalau ada yang perlu dan lakukan kalau ini orang tak dengan position dengan itu kenapa yung kan ke presiden company muhal dia or rule dia kan rule yung guard dia tidak orang tentang dia dia lekok dia yung guard dia hati penting dia ini dawa rule orang interpret kami lakukan dia ini kerja dalam rule tahun na di burung mungkin di chairman sir list with due respect don't need like a company. Chairman sir, kawan kacau mindset yang majority of the house. Last month tahu. Apa ini kalau ada pas tinggi derai, jadi ini benar cuma berat. Kalau ini jauh ini innovation department tolong we can be five the nomination paper apa yang correct and you see the first nomination paper was proposed by Shri Laski Rambai and the second by Shri October Watami. The second nomination paper of Shri Finance Correct was proposed by Shri Lakhan Lakhan and second by Shri Lomris Ndok. The third nomination paper of Shri Finance Correct was proposed by Shri Richard Singhindo and second by Shri Praisda Sharma. As proper scrutiny of all the nomination papers are found valid and all are in order. As there are no other member filed for the post of chairman except Shri Finance Correct, so I declare that Shri Finance Correct is elected as chairman of the China Autonomous We walk out because we go in test. So now I call upon the Finance Correct to please come forward to occupy chair and to preside over the rest of the house. Uyok ia ketika suki kau sama trend and dunia. Jadi dah bang syawu tentang yang haus orang bui. Wah, dekat muncul lah, pada ketinggian berjalan, pada ketinggian ngajar. Dah muncul di satu macam cermat, urang yang di haus yang ini. But evident in the government, ketiadaan Yahudi, wah Yahudi berkaitan dengan hal ini, melainkan dia kekompolan yang kita harus Yahudi, umat Tuhan, but evident in China, but kedua kor, evident in China, apa di warga eksekutif komiti. Katakan dulu Kopi dan Legislative Department. Kalau kita di sini ada support nangwa umat sekitar kita mencari kita kemudian Tuhan apa akan kita kawasan Kopi. Sementara semasa ini wah jalan yang ini pada itu pun di uruai orang di kebun tapi jencang umat Tuhan support, ugi di ukai, ugi di dalam, jadi kita harus yang mana kita mulai bergerak. We hope from each and everyone in this house that you would be the real chairman of this house, where there will be a lot of equality in giving the honorable members the opportunity to speak out for themselves, be the ruling or be the opposition, and also fostering for each and every one of the house to raise the
what they have in their minds regarding the issues that are relevant today in today's state of affairs. Ini juga orang ni pengilam yang bidang chairman ini atas hasil pemantauan mulai dari kemudian menurut pengilam sekian dan sponsor itu kemudian chairman pengilam itu mulai melambung mendekat menang besar administrasi Islam yang berdapat dulu ini yang chairman itu ini dia. Mengucap untuk semua proses mulai wah dalam ini kami kansel dalam ini kami berpasal dia jadi sama macam ni. Karena yang ada nyawa ini tertutup ini kamu sama macam ni tinggal dalam mulai ini berpasal seperti ini tinggal mulai maksudnya baru mulai yang nama semua ini kalau kita percaya pernah ini belum seperti waktu konsultasi lebih waktu. I hope that he could maintain and preserve the sanctity and decorum of the house. But while we play quite yang ramai konstitusi, forman konstitusi yang cermat waktu kemudian penjauh yo baru yo chong yang suki berburung. Tomorrow nama ada so keuman lembar ini iris picerwan betul lalu disi yang terbaik itu si dia makan lembar kereta ikat tu kali itu dia kalau kali ini saya tu kali dia yang cerwan nak lembar itu si kini pun yo bawa binang jiat apa yang lembar start jiat jadi blue bukan burung kuman seksual yang suki Orang bersuki yang burung, waktu suki gua pendek persa yang burung yang atas hal burung ni. Karena kita bisa cerman, before I show my sex, I would like to pray Almighty God that will shower blessing and give you strength and wisdom, so that you could lead this God's house in the right direction. Terasa and show my sex. Naliang nama penpau dan semua kau kerja kapten, ya. Di MDC, UM Haka Blink Group, di wadah klub sajinya tentu bor dari York oleh mereka. Cong yang dicuci dari dunia kami, maksudnya nakal yang mana ikut play ini banyak kickbox kerjaan, agak York ini dia kemer dapat atau kot kemukian, agak mengili dia cekri, dia kerja konvensi kawa ia nikmat. Hari ini kapor naga yang cekerter, sudah ciri yang hitam, bu kerja terpak, haki dan lewat hangai, kerja ibu kor yang persang, uyalam bagian lebih, jangan kansel yang ini, henti rupa buat kelab dalam kata kemensan punya cirian. Jadi opposition dari UM naga kurikulum itu naga yang penpau kecil semua penpau dari mensen kalau mau cekri naik bentang kaunsel ini berapa dan hal report as media no more business. I declare that the house is prorogued.